rabbil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas berkah dan limpahan rahmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh pengurus masjid dan majelis ta'lim Masjid Jami Al-Ukhwah Pasar Baru. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Siti Fatimah dan Sulmia Amalia Putri. Kepada saudari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya telah berlaku beberapa Rasul. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu asy-syakirin. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur.
Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Wiwanreu beserta jajarannya, yang terhormat Ketua BPD Wiwanreu, Imam Desa Wiwanreu, Imam Desa Mario, Kepala Desa Palipu, dan saya hormati para pegawai syarat dalam Desa Wiwanreu yang saya hormati, Ketua Pengurus Masjid Al-Uhwa Pasar Baru, Somat Waki Haji Andi Dahari beserta ibu yang saya hormati, ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan kami hormati Al-Ustaz Haji Asmar Lambo SHI MSI. Terima kasih kepada Al-Ustaz atas kesempatan meluangkan waktunya pada siang hari ini. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang sempat hadir, yang kesemuanya saya hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh barak ini. Atas nama panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini, meskipun acara kami ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, atas nama panitia sangat mengucapkan banyak permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam pelaksanaan acara ini terdapat kehilapan-kehilapan, terdapat kesalahan-kesalahan, karena kita tahu bahwa manusia itu adalah tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Atas nama panitia sangat bermohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir di tempat ini. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan acara yang tidak bisa kami laksanakan seandainya bapak dan ibu dari pemerintah Desa Wiwanreu beserta pengurus Masjid Jami Al-Uhwa Pasar Baru seandainya tidak ada kerjasama. Seandainya tidak ada kerjasama, maka acara ini tidak bisa terlaksana seperti yang kita lihat sekarang ini. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa pengurus Masjid Al-Uhwa Pasar Baru mengadakan suatu program, angka di programnya yakni pengadaan tahfizul Quran atau hafiz Al-Quran. Olehnya itu, kepada para hadirin kami menyampaikan bahwa pengurus Masjid Jami Al-Uhwa Pasar Baru menunggu matanya pada di mana, jangan sampai angka wija-wijata anak-anak tamelo tapatama di dalamnya yewehe tahfizul Quran karena ini merupakan aset kita, modal kita ketika nanti kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, atas nama panitia pelaksana sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi daripada bapak-bapak dan ibu-ibu dalam hal pengadaan tahfizul Quran. Amana angka salah sedina boleh di wija-wijata anak-anaki melot tamah
maka kami membuka dengan adanya tahfizul Quran. Saya kira tidak usah saya panjang lebar tentang masalah ini. Sekali lagi atas nama panitia pelaksana mengucapkan permohonan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu bila mana acara ini kami laksanakan jauh daripada kesempurnaan. Mungkin inilah yang saya sempat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qabrahul karim bi'afwin syadid min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam ajajianna nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhdunan maqtu'as surati biyadil qudratil ilahiyyah طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عناه وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه نرجى جنة نبت صلى الله عليه وسلم رجو أن كان مبتشي pura sunna anrang pura rata lolo posina nasaba elo ulle na pong Allah Ta'ala pura minyak ki pura cilla ki duai matan nasaba cilla patulupuang angka tomakka dari sunna irturinene narimun rigan na pitumpenni agana baca doa ngenninanniya tonangatoni ritu nanniya nasattoni Muhammad anrang inapakalabbitoni onronna أغفر اللهم قدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهدى الأشفار قدم حزج حاجبا مفلج الإسنان واسع الفم حسنه واسع اليمين لا يبان هلالية سهل الخدين يرى في أنفه بعض حديدا من حسن العرقين قناه كان نبي صلى الله عليه وسلم مسر سكو أنشجنا نني أمبك دونه Topuna iya sipak matan renani sama lebih lalu tengah wakatan rena mapute mata seirupa olina relatan relauri macalla malawasi tujuh duai matanna makarramani haduai matanna kincasi 7 bulu matanna
Majapuri wereng Ihatorya masing Amairu serduai anin narito Majarasi tujuh atu isinnah Maluasi tujuh tutut timunnah Akasingan nacorana uwe narito Maluasi tujuh pekapatnah Punnaiha alin rotepo Kwa mato sa tefungan Na ulam matapariwan nisukuna Samarau si tujuh duai pilina Iri tatakka joa jorilaran Patika seingat na toria masing Saisan na atarin risan Na akasian na tarit na Congko ingat na Mata jasi tujuh palawangan Na palipalin na Malo masomes si tujuh duai palapoliman na Matalapatam mampukuna Manifis si tujuh juku amputuna Maworos si tujuh janggot na Waraja si tujuh ulun na iya waluat na torya masing isilam puari halawit lawit docilin na ang kapalawangan na palipalin na torya masing capat-capurang alamigang wajappu na salong itajanan niya na diyawo ito irito na iya pusat na torya masing ikuto manihabun-bunin na para mataluluk mutiaray na iya baun na pusat na rito torya masing masarwang ipiha na iya baun na minyak kasturiya na ang kaharito torya masing isenre-senre watak kalimalabbi nariwattu joppa narito saman nanihat turut-turut polerbuluwe nalaurita na malumpo-lumpo minha فيعرف مسه له من بين صبية ويذرى يتلألأ وجهه الشريف تلألؤ القمر في ليلة البدرية يقول لاعده لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه Nacarilla killa naru pamalabbina torya masing pada to acarilla killa na ulat tepuk matapari wani sukuna na pawade to sipa engirito de ui toriolo nanani adetto ui tarimundrinna pada padang akasingan narito nanni adetto tommi taribalsa nakoritu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ballagha ar-risalah wa 'adda al-amanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ayyuhal kiram yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Desa bersama jajaran perangkat pemerintah desa. Saya muliakan, saya hormati imam desa beserta seluruh para asatidz, para guru, pembimbing, pembina tahfizul Quran yang dibina di masjid kita ini. Narampi nabitta sidi hadisna riwatuna makutana pangulutta Umar bin Khattab riwatu Qur'ana kedo tanai ukutana Madinah. Ya komelo diibaratkan papada talemekna masambah. Kedo tanai ada beberapa gunung di jazirah Arab itu runtuh. Mati tahu maka dia pengulut Umar ya Rasulullah aga wad dipatenangi uwaye aga wad dipatenangi bulu'e aga wad dipatenangi api nadik nakasolang sid dibawa jawabanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyufaqihu fid din tanengi agamai riatinna rupa tauhid betuana ada tanengi akurangi uko atinna anakta rihat desa lainnya narampe nabi tak na iya pakunna tanai pakapala akurang jadi aku meloki pakunna kampota pakapala akurangnya anakta ini bu saya muliakan saya hormati para tokoh agama tokoh masyarakat tokoh adat yang sempat hadir pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan sininna engke hadir si matai pasiha iri pong Allah Ta'ala amin. Ya. Acara maulid maulukenge tentu pada pahamanannya maka de tungke taung ifafole. Dan saya kira kurang lebih 3 tahun terakhir biasa ya roh di nakada kota di nakada kampung maegan itu anak-anak tamau ko kampota biasa nariko pole masikola saliwang tapali su kampungin nasa ya roh maulu di na wadding bid'ah iya tentu pemahaman seperti ini bertentangan dengan adatul muhakkamah. Ya roidi tu fandritata angka yaseng ada mabiasa di kampungnya de nasi salah si bawa agamai itu termasuk ibadah nariku maka singiniakna. Ya, nasabak ya rupalai sengi ibadah si bawa ada niat. Ya ko masam pajaki degagan ya na olahraga sana namo suju rokok pak. Ya ko degagan ya na olahraga ya sana. Tapi ya ko jok kaki mak galung, jok kaki mak dar. Angkan ya na lalen na atita mudah-mudahan lolonga ki dalle mak baraka na waddingi nanre anakta nanre wijawijata nanre bayeneta na waddi simata makasiwiyar ripong Allah Ta'ala fahuwa ibadah pakasiwiyang ibadah yaitu nasatu fandritana. Jadi itu pasilaingan ibadah dengan adat hanya niat saja. Yaitu na tu sabakna tu fandritata sininna kita na nabukai di mukaddimana dengan kalimat innamal a'malu binniyat. Sininna amalai tak gatung iri niat.
Namun joka ki ko masigi epa bu. Joka ki mamaulu ye ko yaro niya tay talomi bawa ya katay atan niya ibadah. Iya. Tapi ko joka ki masigi epo ng Allah Ta'ala ya katay melok ki mengkalingi rampe-rampe na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia nabita nigi-nigi tau tudang cinampak bawang. Irampe-rampe ayatna po ng Allah Ta'ala na niya hadisana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istami'a wa ansit. Ipadecengi ang kalingana, ipadecengi tumanina. Maka dia nabita khairum min alfi raka'ati malabbi iya tu apalanna na iya si 10 rakana sampaja sunnah. Jadi tu data ko ibu malabdi ina iya si 10 rakana sampaja sunnah. Ya ko makasingin ya Nah, ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini 2 bawang. Dek nama lampe, 2 bawa tujuannya Pak. Yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Maka dia pun Allah Ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad pura de utusuk ko mancaji suro rilebok na yewelino riolo purana utusuk ya rimun ripurana utusuk suro-suro mak diolo kecuali sidi bawa tujuanna la ilaha illa ana fa'budun untuk menyampaikan lori sinin na rupa tawe maka da dek gaga mapatuo dek gaga mak beredalle dek gaga mapamate dek gaga mak berelasa dek gaga mapapajalasa illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya miro tujuanna Nabi tay pancaji Pak nomor sidi. 10 tahun etana Nabi ta macarama kota na Makkah. Na inapal lete lori Madinah sidi bawa dakwana Nabi ta. Aga yaro la ilaha illallah dek gaga mapatuo dek gaga mapamate dek gaga mak beredalle dek gaga mak berelasa illallah kecuali pun Allah taala. 2 tahun malasa pada lasana, pada pak burana, pada doktorokna, sidi paja lasana, sedi mata rumate. Magai, nasabak pung Allah Ta'ala mapa paja lasa, pung Allah Ta'ala mak berelasa, pung Allah Ta'ala mapa mati. 10 tahun etana nak dakwang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukut anak Makkah ya kalimah. Ini jamaah dirahmati Allah. Dan kita melihat sekarang Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita memahami bersama kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, angka siasat corona. Bu, angka gak kau kampot tanakan na corona? Angka? Ada itu gaga, alhamdulillah. Tapi biasa yang kalinga ya corona. Biasa. Nah, mapamula anak bikcu letuk nenek-nenek macam mana nih makna corona. Betul tidak? Iya. Bahkan biasanya tahu ya ko angka mate magati inenggarak corona ina pungan Allah Ta'ala. Yan ang kamate nasa tanya to ga corona. Iye. Tanya yaro nenggara makada yaro ya senge amate ngang ajal. Padahal manas sa ayat na pungan Allah Ta'ala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Narik ko nadapi ajalun na tasik di rupa tau de nawadding itambay de nawadding ikurangi na mo se di datik de to nawadding jamaah dirahmati Allah. Cuma de gaga to misengi upan na to mate tege ki monro mate piki carata mate iya mi de ni sengi tawe. Siaga e gana lise na masigi e de gaga misengi alena kue upan na mate. Baja ga sangadi ga matu ga ulepe ga betul tidak? Yang kedua de to gaga misengi maka de upan na to mate. Ya. Tega ki monro mate, o koki ga bolata, o koki ga lalengin alap koki oto, koki ga yase na ranjangi, koki ga yase na otoe, de ga miseng. Iya. Kemudian yang ketiga, de ga misengi, maka dewe peki carata mate, leu-leu ki ga tuda-tuda ki ga, matindro ki ga, de ga miseng. Dan tidak ada yang tahu bapak-bapak gayolo, ibu-ibu gayolo. Deto gaga misengi idi gayolo bu ustaz e gayolo de gaga misengi. Tapi ako angka kasina idi na yolo. Anjo sana ustaz.
Dan ini ajal, tidak ada yang tahu, Pak. Dito gaga yamina malasa patawe na mate. Ang kabalibulang ko biasa, macawa-cawa may namate. Si lolona po le makdomen lesu bolana fakanay. Liwa cawana. Macawa. Tuda-tuda cawa-cawa tapa ang kacicak lupa pole yasa na patolo bolay. Tappa yolo na tasela ngi mati toy. Sabawat ko na buat cicay buat to balok-balok nagapaulun na. Artinya apa jamaah dirahmati Allah? Ya raja sengi aja lang. Dek gaga to misengi tega ki mon romate upan na to mati piki cara mati. Maka dari itu yang paling penting harus kita perbaiki adalah akidah, tauhid. 10 telu tahun etana Nabi tamunro tanah Makkah sebelum lete illor Madinah hanya satu dakwanya, la ilaha illallah. Dek gaga mapatu, dek gaga mapamati kecuali pun Allah Ta'ala. Iya. Nah jamaah dirahmati Allah, bagaimana kita kondisikan di daerah tak ye la ilaha illallah? Riolo pernah riolo Pak, ang karyasan anak malayang. Tapi saya yakin oko kampo tak degagang anak malayang. Iya. Kumi kampoku mabela. Ya roya kampoku di Bone. Ibu bapak orang Bone. Istri saya orang Wajo. Ya. Jaroko kampuku rong. Mapamula neneku rong kato. Ya kulesu nak boleh masikola uko singkang ufadangi maka daka agamana je ya bocok-bocok macelak makuning itaruh kamarai. Nah sengane ya tuna kapuena sapi semu. Keraka manangka na semalayang nak manci buayai. Jadi eko angka anak manci buaya berarti indok na indok buah. Ambok na ambok buah, latok na latok buah. Ah ini mana bato maka datangnya ya kong kemacai ini tu. Mage na sabah anak na buah aja. Ya koyak dek memang naulo ya sengambok buah aja. Ah ini jamaah dirahmati Allah. Saya tidak mengatakan dega gaya seng anak buah aja. Ya kopong Allah Ta'ala puero bisa saja ada. Maka dia pun Allah Ta'ala kulalena kurangi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Agi-agi na puelo pun Allah Ta'ala terserah. Agi-agi melo nekbu anak buah ga anak setak ga terserah pun Allah Ta'ala wa di mana jadi. Tau memang anak buah tau memang anak sapi, tau memang anak asu wa di mana. Maka nasabah semua yang dikehendaki Allah wa di mana kejadian. Idza arada syai'an ayyakula lahu kum fayakun. Kopong Allah Ta'ala melok mekbui maka daba pong Allah Ta'ala kum fayakun jadi itu. Tapi dia gaga perintana aku orang si bawah hati ye ko jadi anakmu manca di buah aja paling sompai burang ibu bocok ya ne burang ibu bocok natarongan ni bepa natarongan onde-onde natarongan sandalak Jepang ganna isi minggu capu mana bepa capu mana onde-onde makanya nasa capu mana ni nasa nandre anakku sini onde-onde si bawah bepa tani anak na mandre balawo mi pura garui. Ini akidah yang rusak Pak. 10 telu tahun etana na ceramah Nabi ta kota Makkah ya jamaah-jamaah. Ya. Maka dari itu jamaah dirahmati Allah ini. Dakwana Nabi ta yang pertama bagaimana meluruskan akidah umat. Setelah 10 telu tahun etana Nabi ta munro kota Makkah, letek di Madinah. Sampai di Madinah yang pertama dibangun Nabi ta adalah masjid namanya Masjid Quba. Ia masih di pamulan na bangun Nabi ta ku Madinah. Jeko joka ki umrah, joka ki haji, nanti ada season waktu ya koki Madinah joka ki masyarah. Tega ki joka masyarah, salah satu masjid yang paling afdal disyarahi di Madinah adalah Masjid Quba. Masjid pertama na bangun Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ta nigi tau mas sempajat di Masjid Quba, nasaba angka jenne na polia pole ribolana. Tentu boleh ko hotel tak ko tojok ke umrah atau jok ke haji, maka Nabi tak pada lawan lolongan ngisi di umrah kalepu. Artinya nampak joka mas sempajak duan rakang oko masjid di Quba itu pada ni launa lokka ki umrah siset Pak. Itu hebatnya itu. Ini Masjid Quba, mage kira-kira Nabi tak masih pamulana bangun. Nasabah maelo Nabi tak
masjid di ummah. Gina tu nak kena nabi ta al masjidu wihdatul ummah. Na iya masjid na masjid di ummah. Jadi ya tu ko tu mak bereja mak mi tahu ko masjid insyaallah masjid di tu ummah. Coba gere ko mapamula camat kepala desa, imam desa, ya, majelis taklim, ya. Apa kelompok tani, masjid di mana mak berjamaah ko masjid insyaallah masjid di jamaah. Masjid di pak kampung turu barakah. Ya apa ya ko yamin ada punga tawe nareko angka kampanye maka ada mak ada punga ki baja ko lapangan melok mak bagi lipat si wawa ko la kasih tawe ta cica mak ada punga lalana si tawe ayana nasabari de nasib di masyarakat. Ya ko melok ki pased di ummah rahasiana nabi tak huyil masajid patu masjid bahkan narampe se di andesana nabi tak maka de tanra-tanran ya tu kampung mak barakah ya nari tu kampung tu masjidna ya ko angka kampung dena tu masjidna nadapi waktu sempayang asumi malakku yolona babana masjid itu tanda-tanda dena barakah ya tu kampung maka itu fanritata aga ya sebarakah Yar ya senge baraka telu inaseng Andre Guru ta Imam Ghazali tandra-tandran ya senge baraka. Pertama yaitu ya senge baraka mutmainnah, ketenangan. Jadi itu komak baraka isi dia agak-agak napa tenangi. Dalle mak baraka tenangi nariko angka doita. Ya ko angka to pada amega doina pada ena tenang berarti dena baraka doina. Baene mak baraka tenalakai jadi ko angka lakai angka na benena na dena tanapa pinadina itu tandra-tandra na benena dena baraka sambingi gati digaga baraka makotoro buranewe ya tu lakai mak baraka menenangkan istri jadi ko angka istri dena tenang angka lakai na berarti lakai dena baraka lakai cilaka sana itu ya sengi baraka membawa ketenangan. Kampung mak baraka insyaallah tenangi pak kampung ni membawa ketenangan di nama sisa pak kampung ni jadi kalau tu masih pak kampung ni berarti dik nak baraka kampung tak itu penting itu pak ini jamaah dirahmati Allah ya sengi baraka mutmainnah membawa ketenangan maka ada ustaz pikoga je cara na meloki tenang na yaro lakai ko ya ustaz tuli HP na manibawa na pase ang katoy ro curhat na saya bene ko ustaz megangin na pase na HP na pase na lakai na ang kaga ko makuro halo dega kalau mate magay biasa mana makuro bu ya ko mak di bola ni tapaliso ni HP ta lakai tanah tapase-pase loke pengajian HP na napase mingkalinga carama HP na napase manasui HP na napase melok matindro HP na napase kebakaran iko Jakarta ni semana nasa kebakaran inasa Jakarta makan reafi ko Jupanda ni semana silapo yoto agasane ko Malaysia ni semana joli lakai na ni sen sebab mage tuli HP na minapas na din ang kanapas sa ilakay na ang kagamapa ko rokoy pade napa ni digagamatte macawa mana bapae nasa binikulada ya tustas ini jamaah dirahmati Allah jadi singkirkan itu apa Pak beberapa hari yang lalu saya baca surat kabar berita Tribun Timur ternyata di Sulawesi Selatan itu kurang lebih 500 janda muda setiap bulan itu lahir. 500 janda setiap bulan. Kenapa? 500 atau masarang setiap bulan di Sulawesi Selatan, Pak. Katoni koro to wajona to bonena to jupandana to sidendrena to penrana kemana nih koro? 500 lalena siulenge. Saya baca apa penyebabnya rata-rata HP. Ya kalau matin rolakai na nagonci mana HP na. Napa ya rodo asana Suryanti na rubah Suryanto. Ya komuni taliponge matei
Benera nasa bapak na din, repa na telepon, ita Suryanto. Nasa nga mo akay, ang kasi tu lo nelaw tu ya tu, di na pa tim melo dui. Anggota ako nasa ya tu. Nasa ba maliwalat ni matalipong at terpas sa naka benena. Assalamualaikum makun ray makay. Nak dempura hapi repak mana hapi. Mate lakay na makada. Majanan kamu agak puah hapi musola-solanya hapi. Nasa mapa ko memang ko tuli telepon ni Suryanto. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut Madinah itu sebagai tanah barakah. Madaniyatun mubarakah. Maka nasabak pertama Eropa kampung tenang. Yaitu ko jok kaki Makkah, jok kaki haji. Beda yaitu tahunna Makkah si bawa tahunna Madinah. Ia ko asli Madinah mesti lembut pak, lembut tahunna. Lemah lembut. Yaitu si masyarakat na Makkah tu agak makasara. Namun tak natandangi itu gaya setabi. Nah itu beda. Kenapa? Karena Madinah itu adalah tanah yang digelal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanah barakah. Kenapa disebut tanah barakah? Yang pertama membawa ketenangan. Nah ini yang pertama, Pak. Yang kedua tandra-tandranya itu barakah. Maka dia nabi tak yaitu tandra agasane maka dia pengulut Imam Al-Ghazali tanda-tandrannya yaitu yasenge barakah membawa manfaat yang banyak kepada manusia. Maka guna ko to lainnya. Dalek tak dalek mak barakah tanya idik bana ke guna make guna ko beneta make guna ko anak tak make guna ko salah surat tak itu kampung tak kampung mak barakah tania kepala desa bawa manyamang naik ke manyamang topak kampungnya manyamang topak kepala dusungnya manyamang mana pak darui pak galungnya ya naro ya sekampung mak barakah jadi nyaman na tania alena bawa rasakan tapi bisa menularkan kepada halayak umum. Ya. Pak disenga mak to ya senge pak disenga mak barakah make guna ko tahu ya ko angka to pak disenga na alena bawan misengi adik nak barakah itu pak disenga nya seng. Ah itu jamaah dirahmati Allah. Ya. Kemudian yang ketiga ya senge mak barakah maka dia ada guru ta Imam Al-Ghazali yaitu ya senge mak barakah natiki marepe law di pung Allah taala. Ya sama barakah. Jadi dalek ta mak barakah marepe ki di pung Allah taala. Baini tak bini mak barakah natiki marepe ripung Allah taala. Lakai mak barakah natiki marepe lo ripung Allah taala. Jadi ko angka lakai de na sampajak na pabilai mi boleh ripung Allah taala. Angka baini de na sampajak na bilai ki boleh ripung Allah taala. Berarti de nak barakah baini tak de nak barakah lakai tak. Ya sebarakah membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ya naturungi gare pusa ustaz ya. Jadi ini Rasulullah hijrah ke Madinah waktu Nabi tak berada di Madinah ia natu sabak nama masjid pertama na bangun pak kenapa melo pasti di pak kampung iya cuma ini di mako kue kasihan. Kadang-kadang pada ki sit di masjid pada ki tetto mas sempaja mak berjama na ikia de nasit dia tinda jadi ro masjid cocok ni ada na to matuat maka da ko basi bawa masjid itu gare pada ki mas sempaja sit di matandre sularana sit di mariawa sil sularana maka dia rocek de na semagi je na matandre la sularana pada banjir mati tu yoro cek dia nasa magatusi mas sampahnya malam pelan dan sularana nalikcak mana ni ya jadi dia nak pajak si celah lalu nama sigi pada mas sampahnya si di melok mak jama nariko pure mas sampahnya si di na melok mak jama gangkan si celah si di melok doang si di na melok doang si celah si di mas gigi tapi dia nasib dia tina kasihan pak pada kilo masih ge umpamanya ya alena mato si cerita ku masih ge mate ya rocet dena naseng ita gere yanu kan jilbana
Ya mato na pake to riolo ya sina pake etonge. Namo ustaz na ujato, ite gara ustaz malampe gamma na gondro. Letu ni masigi na de apa aja mak gosip dia na sadar. Itu. Cawalada ibu na saya lah karena dia rero barani tak ustaz. Ini jamaah dirahmati Allah. Dia gak masalah malampe gamma Bahkan Nabi tak dalam riwayat itu gemma na Nabi tak panjangnya dari telinga itu 5 jari. Itu dalam sirah nabawiyah. Jadi aku di yukru roda culita 5 jari panjangnya ke belakang. Maka da ustaz melong kay tiro Nabi tak dema. Maka si kesimi wita ko malampe-lampe jutaro malampe. Ini jamaah dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyatukan umat. Nah bangun masjid. Ini tu masjid pertama na bangun Nabi ta. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat tu Qur'an bangun masjid, yolona masjid bangun pasar, namanya pasar Ansar. Magi da pasar na bangun Nabi ta. Makiri ko fanri tata melo Nabi ta lisek na masjid angka doina, dena kasiasi, dena fakir, dena miskin. Lisek na pasae dena keru timbangange dena nasi tipu-tipu tawe na sabak mage iyaro lisek na pasae lisek masigi lisek na masigi lisek pasa. Nah itu mage di makokoe lisek na masigi miskin mana na sabak mage iyaro tulit tamay masigi dena kana tama pasae. Makanya sabbo isen na masigi kirim proposal lele melo doi mage de gagadui na lisek na masigi dena macam mak balu lisak na pasae dena kana tama masigi ke rumah na timbangange na tipu mana tawe na balle tawe na bangawang tawe magai lisak na pasae dena kana tama masigi lisak na masigi dena kana tama pasae sehingga Nabi ta melok na pasidiwi lisak na masigi angka mana itu mancaji orang sejahtera angka doina lisak na pasae makoto rodek na keru timbangan edek na tipu-tipu magai biasa mana tama lalu na masjid. Makanya Nabi menyandingkan di depan masjid ada pasar dan di masjid di depan pasar ada masjid. Nah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka to siampena Nabi ta. Yang kedua, tugasna Nabi ta diutus di lebok na yalino. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tugasna Nabi tadi diutus di muka bumi ini rahmatan lil alamin, pamasir ya manena alangin. Tania pamasir selengi bawang, tania pamasir aga senai rirupa tawe bawang. Nekia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Sinina alangin. Apa buktinya? Nabi itu lutfiyatun li azwaji, lemah lembut kepada istrinya, lemah lembut kepada keluarganya, lemah lembut kepada anak-anaknya. Itu Nabi ta lembut. Loki mite lembut na Nabi ta bu. Ibu, bu. Lembut na Nabi ta bu. Suatu ketika iro Nabi ta madakai. Ya semua sange madakka bu. Madakai. Nagorengi benena. Fikir cara nak gorengi benena, ya Khumairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipinya. Itu lembutnya Nabi tak. Bapak komator lakai tak kono pikir bu. Ya koma celak iwe tada celak iwe. Atau nai tani sipu benena nase, cipu. Nabi tidak pak, Nabi itu memanggil dengan panggilan yang sangat lembut. Ya Khumairah, wahai istriku yang cantik kemerah-merahan pipina. Ia naruh panggilanna Nabi tak, oko benena ya senge Aisyah. Ia tosi benena Nabi tak ya senge bene pamulana Nabi tak. Niga sana Khadijah. Tani asana Nabi. Ya Ummul Mukminin. Pangulunna to matappe coba. Indokna to matappe Jadi itu panggilannya Nabi itu selalu lembut. Makanya ya rupa, ya komelo kik maceri Nabi tak lembut kepada istri.
Ya koyok bi panggil dengan panggilan yang lembut. Ya Humairah, maka dia Nabi tak madakka ya Humairah. Ya Nabi tak ku madakkai aga nenu kopi. Ya maka dia Nabi tak ya Humairah madakka buraka kopi. Aja nama pelala anda. Mapari-pari benena Nabi tak joka mapelawai. Ya, malah ni aga sanai panci na patui apie na inapa na tapangi uwai na inapa na pelawai. Purai na pelawai mapari-pari benena Nabi tak malah jaro waye na tapangi uko kacai na tapangi ni kopi na tapangi ni aga sanai uwe pela na inapa na garu panguluta Aisyah purai jaro na tini gati yolo na Nabi tak ya Rasulullah tepu ni kopi inun ni suruh Allah Ta'ala. Ya Nabi tak mataru na ino yoro kupiye bismillahirrahmanirrahim macalla tapana Nabi tak magai nasaba liwo paina degaga golana na lupai Aisyah tari golla macai ga Nabi tak dena macai macalla tapana Nabi tak cak beru ko benena na gorengi ya Humairah sini dulu magai ya suruh Allah Ta'ala melok kak minum kopi berdua denganmu dalam satu cangkir mak dape benena Nabi tak tuda cedena napai melok na inong Aisyah dibantu oleh Rasulullah maka teningi urina kacai. Nainung ipangulut Aisyah matap macella tapana Aisyah ya Rasulullah adam pengaka walupe kasih tepangi gola nasabak mapari-pari kak mebui. Cawa Nabi tak tongan ni mapai kopie na ikia macam ni tapatan dik. Bapak komentar lakai tak bu? Jangankan yang lupa tepangi gola. Angka mo golana makuracan ini. Tapakan apa nasen. Ya kau ite tapamu tuli badakmu bawa murusuk na demi seme buwe pelah. Mate benena nasa maga mema wiamu ko bene pak na demi tau koji ko niga suruh kalau kamadu tanu na mana kamema candri kuriolo mau deh na gaga. Kalau zaman anak deh apa aja. Ronta sih. Magi na ronta nasaba ini matolak kaya na polei. Jadi ya koman nasui beneta mangu inan repa aja na tamacai magati ki joka mali keca tarengi keca paja tu mapai nanre nasi kecap namanya mangutoni nanre macai toni matudu ni beneta mananna aswani de tona nareki jatata kuan niwi idi namurani cilaka malukutoni asona malukutoni wanninna makanya jangan marah. Ya na tunakana Nabi tak manusia yang paling cerdas la takdab, jangan marah. Maka teri ibu-ibu aja mutni macai. Sebab ya tu makun raye. Nenena makun raye hawa asna. Nenena murane Adam asna. Betul tidak? Niga pamula murane kulinoi. Adam. Jadi nenena sini murane Adam asna. Niga pamulang nenena makun raye Hawa benena Adam Hawa asanna yana ro pamulang tau makun ray yaro ya ko itapu ya sanna Adam tak tutup patimue ya ko itapu ya sanna Hawa tak buka timue. Coba gere bu asama mana ki Hawa 1 2 3 si sepi taruh malampe bu siap di menek Hawa 1 2 3 tak buka mana tuh timun tak toh Adam tak tutup timun makanya ya tu makun ya tu tak buka timunna Hawa itu makun ya tu ya apa namanya menyawana kopurai manenna suwani baka ya ros yare are to wan ritata maka da ganna ko 70 kata-kata na pasula na sesoy ang kato maka da 75 pokokna ya to bakun raya ya pa namanya menyawana wa itu manan nasuan ni ba makanya ini murane ko manan na ibene ta eng kalinga mawan ni aja to si ta cuma manan na sabak mage na pake asan rilangina nenena Macam mana burane maga biasa maneng inanak ko benena. Nawayangkang ibenena maka dawi garalada yaro bene ko kumananay. Jadi baja sa nga dia pa ya kumanana ni beneta magko mani bawang. Magi tapaan asan rilangina makun ray Hawa. Ya pa namanya manyawana ya ko wa itu makun ray. Yeto si tu burane
tak tutup timunna. Adam tak tutup timunna, tapi biasa melamatana. Ya tona tu namanya burane ka mata-mata kata mata kata temi-temi. Mage na sabab tak tutup timunna tapi melamatana. Ya to si makun raye tak tutup ni matana tak buka mau patimunna. Lo ni matindro de pa na aja man na we te kasi ko pole bapa nang kasi tuwing kalinga na pole ko muasa ngalemur rapa na pole ko rapo ang kaming kalinga bernita jandas mo gandeng. Lo ni matindro na de na pa ya di man na. Mage na saba ya tu makun raye nene na makun raye hawa asam. Makanya mengerti kita. Ya ko cakit tulipan na ibeneta sit di rahasiana. Agar rahasiana ya tu makun raye petta tawafu asanna. Niga pa? Petta tawafu. Ya tu makun raye ya pa namanya wana ko matawafu iko pasai lalo na sininggue. Ya ko angka makun raye de na tawafu ko pasai menre ten sidarana ya tu. Makanya rahasiana makun raye ko angka makun raye de no le beru takanci bangina tempele ni siratu sebuah lindro na wani-wani tapa macawa ya tu. Magai rahasiana makun raye tawafu mimatu asalna. Ia pa namanya ama kuti loki macan ne ko pasai namo digagan nali ko macan ne mula na sini gue. Nah itu. Makanya ini burane aja tancaji burane BRI. Aya semurane BRI burane reke na Indonesia. Si runtu makun raye BNI. BNI no ko na Indonesia. Degaga ketenangan Pak. Makanya Rasul membawa satu akhlak yang sangat mulia. Aga akhlak natina bikta yaitu lutfiyah li ahlihi, lutfiyah li azwajihi, kelembutan kepada anak istrinya. Ini jadi Pak lembu ki ko beneta aja sama kasara. Pangkat ngatu burani liwa kasara ko benena, tapi dia nama kasara ko benena bali bolan. Ya ko benena newa ada. Dia ko boleh. Si senna angkel laba benena bali bolan na sa we siti, boleh tega ko tu. Tabala Pak. Makotoro ini makun raye. Bagaimana Rasulullah mengajarkan, maka itu pandritata yaitu ampena benena nabita. Kalau di dalam rumah ke barat-baratan, di luar rumah ke Arab-Araban, si sepi. Di dalam rumah ke barat-baratan, di luar rumah ke Arab-Araban. Betul na ada, ya kokowi lalu na boleh kehidupan di barae. Ya Rasulullah na sulara cepa-cepa mina pake. Kokoi kamarae. Ya, napa ke rawajun nama bajak ya rupa lapi kutana. Itu namanya ke barat-baratan. Tapi aku masui boleh ke Arab-Araban. Itu ni aurai. Aja to sinai balik. Ya kokoi lalu na kamara la ilaha illallah tallu lapi lipa napake. Ya. Angka dilakai nama dape matudu ni pada sapi. Kecarana wan ditennalakai tak Pak. Angkat olah sama aku kue dua lasana makun raya ku sidape lakaina. Pertama, biasa lada ya makun raya koloi matindro pake benda bolong, benda lotong. Nabayang kamana ngalina. Benda lotong, angkat tu makuk kue nasate benda lotong untuk glowing. Agar ya rotapana tu 5 dece ngi kulit la ya pake benda lotong. Desa na marigaga bu ya komelo ki matindro pake ki benda lotong. Tapi sebelum matindro kita bisengi yolo tapata. Nasabah magai. Angkat tahu ya roh jantungan lakai na nasabah mage pake benda lotong. Lektu lakai na nabuka kamarai gili lakai gili benena jantungan lakai na mata rumate. Mage taselang ina sabah mabolo mana tapada na se bene kuma pute mana kamako ko tapa barubay papada silolona nan reapi. Makanya bu koloni matindro pake parfum wawangian. Wangi-wangi aga na puji lakai tayaro tapake. Ya. Aja na tapake benda lotong tapi saya ini komelo ki matindro. Yang kedua lasana makun raye. Ya raya komelo ni matindro lakaina. Biasa ro makun raye nagoso mopi manontong. Tate 10 ni dua na depa na aja manontot tama ni kamaray lakaina na depa na tama. Angka kamapa ko rokoy. Oh, de na tugalong mate. Aga tator tanontong ikuan niwi. Peleng aga Indosiar aga judul na pelena dega kalau pawi bu ya kotama ni kamara elakai ta
makun raye magati to ni macwe tama kamarai aja to si mon romanunto saliwang tama ni kamarai lakay na tati asira na tama kamarai tati 10 manidua na tama alina maka naman ibawa lakay na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tasila benena magi pa mati man ipakakasain apa kita mah gaga ko tama ni kamaray lakay tachwe ki gati mati amang ipakakasain apa kita mah nigi makunray dena macan jaga ipakakasak na lakay na la'anahumullahu wal malaikat ya jemain taurila ritanro-tanroy ripuang Allah Ta'ala nan niyar yamanan na malaikai itu makanya mengerti ini makunray ini lasay ya. Inilah akhlak Rasulullah dalam rumah tangga, begitu juga akhlak istri-istri Rasulullah di dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia pilihan, tanya tahu biasa. Sebab mega tu makokoy nasang ayah lah maulu, ayah lah masalawa, na pada moki Nabita tau mato idi tau mato Nabita angka indo na idi kamato indo ta Nabita manre mato idi manre mato iya na itau madoraka pa magay napapada padi alena si bawa Nabita betul yaro Nabita pada ki tau angka ulunna angka jarinna angka matana pada na eke Nabita manusia pilihan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha dega gemasupo dari timuna dega ga ada-adanna dega ga gau-gauna dega ga pangkau kena yang tiku anil hawa berdasarkan hawa nafsu ya tapi sinina napigau nabita wahyu yuha wahyu langsung po dari Allah Ta'ala lo kimiti butin na bu halo bu matin raki ada itu ibu-ibu bapak-bapak kamu bawa tu ya cendek bidik kelebihan nabita yaro nabita bu angka kasewa waktu Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam turu pusukna matinroy turu pusukna sabaya tu Nabita ku matinroy tuli masuk pusukna Nabita dalam ilmu kesehatan ternyata ya tu ya ko angka to matinroy na tu 5 pusa seha ya tu ya Nabita ko matinro bebe pusa na ya to sidi ko matinro ki bebe elota Nabita ko matinro bebe pusa na ya ro benena Nabita pangulut ta Aisyah mapedi babuana mapedi watana mapedi babuana mapedi pun wattuna mapedi babuana benena Nabita naite Nabita turu pusana malay palulu benena Nabita malay palulu lap mataru yaro benena Nabita nalulu yaro pusana Nabita mampake nalulu ya pure nalulu pusana Nabita narame-rame ko werinungi na inappa na inung pangulut ta Aisyah paja mapedi babuana pangulut ta Aisyah gara-gara pusana Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mapa komartoro purut pusuk na lakay ta ba bu coba nih ya komapadi babuata lului pusuk na lakay ta patuju meman ya wana kalepala ramme ko werinungen apa minungi ko denang kata joli-joli napa na joli-joli ba pusuk na Nabita pak pura pusuk na lakay ta liwa sabuna mana boleh sama pak lo na pada alena Nabita jangan kapusana Nabita temena Nabita lo ke Nabita ko dar karomai si bawa manituna niga manituna Nabita pangudut taali karamallahu wajha latu yo ko dar karomai masih ke Nabita melo teme Nabita dena sembarat teme ya Nabita melo teme dia tidak kencing di bawah pohon berbuah ya apa ini mabua cempai ya kaje tak siwali napa sempuro ibatana cempai madoraka pak ya Nabita dia sembarat teme Nabita sallallahu alaihi wasallam masih ke melo teme male bila-bila ayah sebila-bila pada launa esero-sero ataruwai napat tarima temena Nabita waktu napura napat tarima temena Nabita nataroi oko yawana po karumai napalesoi napa decegi tongko na
Angkai manetun na nabita pangulut taali poso madakkalada. Naitay angka uwayawana ko karomay. Nalagay patutu na nainap panainu pangulut taali. Puray na inong chapu yaro teme ang kanina bita. Tejo kateme kukoy. Maka de pangulut taali, ya Rasulullah, teme gaja yaro pura mana uginung mana kaja teme deko nyaman na inung khairum mimma zamzam. Maka singe na iya we samsange. Bapak ko matoro temena lakay ta. Sipungan na pangulut taali pura na inut temena nabita. Maka de nabita ali. Muinung itemeku na demo akataywi. Baraka iyatu. De na mumalasa ila akhiril hayat latu matemu. Pungan na pura na inut pangulut taali temena nabita. De nang kana malasa latu mate jamaah dirahmati Allah. Bapak ko matoro kira-kira temena lakay ta. Jangan kami lo inung ya ko pure teme na de na sirangi temena sama na lo rappa iyo e nataro sa aga sa sangina temena. Temena nabi tapak pura, temena lakai tak liwa sangina. Bagaimana bisa sama, Pak? Makanya pantas ya tuh. Nigi masalah wari nabi tawi kasisang isalawaki ripuang Allah Ta'ala wika 10. Nigi masalah wika 10 isalawaki ripuang Allah Ta'ala wika 100. Nigi masalah wika 100 puang Allah Ta'ala salawaki wika 10. Artinya nigi tahu si mata salawaki nabi ta memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wujud kecintaan Nabi kepada Nabi. Nigi tahu pojiwi nabi ta man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yana tulis suruga nareko mapuji-puji teri kita. Makanya suruh ki masalawa. Bakari lalan nasi dia hadis makanya nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairud du'a as-salat. Na iya parilo doang kami na makasing salawa. Makanya agi melo yen laupa as-salawa ki yolo. Pa imang ya ko mengerti ya senge parilo doang ya tu parilo doanan pasti angka salawa di lalan. Sebelum melo doangi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Napa melo doang agi melo yellau. Sininna parilo doangi kullu du'ain la tarfa illa bis salah. Sininna parilo doangi de nalatu ripong Allah Ta'ala ko de gaga salawa ari lalan. Makanya salawa ki rahasia ya. Mamutoroki mangotoki ceki natik ke polisi ya salawa bawan ni. De natik ke polisi. Tapalari motorok ta. De aga sanai tapang ke polisi olo baca salawa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Malam pelak deui Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malam pelak deui Allahumma salli wa sallim alaihi. Malam pelak deui sallallahu ala Muhammadin. Malam pelak deui sallallahu alaihi. Malam pelak deui sallallahu de nagagai roh. Sallallahu alaihi paling pendek itu. Salawat mana mau terserah, mau panjang mau pendek. Jadi aku masih ki tapang ke polisi Allahumma salli wa sallim alaihi. Laba ni dena nanti ke polisi. Ya ko natik ke polisi lesu kita tanroi ka ko natik ke memang. Yang penting lekak mi surut-surut ta. Pak kodena langka na pasitika kalau lo sarawa. Jojo ni bacana tapi dega gas tengkana si bawa simna kicerana. Ia naro yaseng ipasikan nai bacai na gau Ia panayasa tepe na rekosikan nai telu atau na atie adan na timue gau na watakale. Jadi pada cengi ni ata ipada cengi salawata elang kaki sipta insyaallah laba ni itu. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paripurna. Dena paralu maiga parelo dua mak dumpu bacai pak salawa na mawa. Angka lakai tuli masu tengah bani. Bici da culina salawa paja ya tu. Ya kopura di musalawaki nanti masumo pabacanga surah Yasin. Ya kopura bacanga surah Yasin nama komopi. Makancan ya tu. Namo ya pusito na minta. Ini jemaah rahmati Allah. Anak-anak liwat betana salawat. Angkera ustaz liwat betah anak-anak. Nah bacanga bahasa lawa paja ma betah. Milo lo masam pajang. Bapak anak mak golok mo pi anak na goreng anak anak lo keno mai to milo lo masigi maka dia anak jolo pak de panagol bani tahu de pana panja mak golo anak na tama bapak na tengah na lapangangi
mataru nabi ci salawat da curina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tapak kerak majaya orang anak. Oh, kerak maja. Tasile mana penontongi, oi, agar baca ya ustaz. Mana kata kerak maja anak-anak. Kencana salawat. Mage na sabak na bacaan ni salawat da culina, maka pesa ijarina yawa, maka cetan na kerak maja anak-anak. Ya nana tu lima batta bici salawat pakai pese jadi yawa hai make guna salawat. Ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu dirahmati Allah. Aga waparatukeun naik. Syari-ari egana hikmah. Tapi yakin dan percaya ye kollatuki mantu bolata makutane la kaita aga cara mana ustaz ko masigi musti pusingi maka da aga melo ifadangi la kaita. Betul tidak? Nalu pe mana itu? Dena taisengi maka da aga ufau. Makanya ye kollatuki bolata makutane la kaita aga cara mana ustaz malampe landa ko masigi pada bawan ni akada bawan ni as-salawa korina bita. Agal di sana as-salawat bawan no. Itu. Jadi tulis ya tu. Pemege masalawat rina kita. Dega ga amala na perintah pong Allah Taala. Pong Allah Taala yolo jamai na perintah. Pong Allah Taala na perintangi sampayang de na sampaya pong Allah Taala. Pong Allah Taala na perintangi puasa de na puasa pong Allah Taala. Pong Allah Taala na perintangi haji de ni haji pong Allah Taala. Na ekya salawae innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Majapunna po ng Allah Ta'ala yolo na inapa malaikatna yusalluna ala nabi. Masalawa rin nabita. Ya ayyuhalladina amanu na inapa imparenta sinin na tumatapo sallu alaihi wa sallimu taslima. As-salawa kullaw rin nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawai po ng Allah Ta'ala yolo jamay. Makanya jamaah dirahmati Allah pamigay masalawat. Parelo dalle as-salawat ki. Maka day tofan ritata Habib Umar ibnu Hafiz. Nigi baca salawat 140 siddi. Ini 140 siddi lalan nasisso. Dia tidak akan tertimpa fakir hingga dia meninggal dunia. Namo deka kana jamah. Bayangkan angka dalam kuruna namo deka kana jamah. Apalagi komak jamamui. Salawat bu 140 siddi lalena tas sesuai de na fakir ya tu tahu latu mati namo de gaga na jama baraka na salawat. Jadi ini perbanyak salawat. Maka ada sikoro poin yang kedua nigi tahu man aksara salawatin nigi tahu mega masalawat ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan yang kedua ia tu tahu de nakan nailasa dawaul kiba de nakan nailasa penyakit degeneratif. Ayah sepenyakit degeneratif, penyakit menular, virus yang mematikan, kanker, itu namanya penyakit degeneratif. Jadi ko angka tahu 140 siddi salawat lalena tas sesu siwani, yakin orang itu tidak akan terkena virus yang mematikan termasuk penyakit corona. Jadi ya ko angka na kena corona dena salawat ri nabi ya tu. Ya. Namo niga. Ya. Namo ahli agama. Pak biasa tu ahli agama macam pawi alena dena figawi. Alena ti surat mas sampayang, alena dena sampayang. Ini makanya nak kena corona. Itu corona rahasianya salawat. Itu terdapat di dalam kitab Al-Ashir Al-Muwajibatu li Mahabbatillah. Ya kota baca salawat 140 siddi dalam setiap hari atau dalam setiap malam, maka yakin tidak akan tertimpa penyakit degeneratif. Yang kedua, denai pakasiasi yaitu tawelatu mati. Maka dari itu, mudah-mudahan ya salawat tuli ang kaki maka malakangi nawadingi napak baraka pong Allah Ta'ala atau tungata rilino. Dan insya Allah napak baraka ipong Allah Ta'ala atau tungata mati risul rina insya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq was sa'adah.
Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang menjelang sore hari ini napa barakah ipung Allah taala dawat degi salamat lino letu akhirah insyaallah. Yang ada penyakitnya disembuhkan penyakitnya, yang ada utangnya dilunaskan utangnya, yang bermasalah keluarganya diselesaikan masalahnya, dan yang belum punya anak diberikan anak oleh Allah, dan yang hadir di sini insyaallah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, berikan kami petunjuk sehingga kami bisa mengarungi kehidupan ini dengan senantiasa taat kepadamu ya Allah. Wattuqa, berikan kami ketakwaan sehingga kami takut melaksanakan segala yang Engkau larang ya Allah. Wal afafa, berikan kami kemuliaan sehingga kami tidak dihinakan ya Allah. Wal ghina, berikan kami harta yang halal ya Allah. Berikan kami harta yang cukup ya Allah. Nasabak maiga tau tawire warampara maiga na iki adina ganne. Puang tapak ganne ka ngak pak bereta lauria leku puang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Puang maiga dosa upigau puang. Mega atas salang upigau puang. Ya kotania adampes si matamu puang. De ulap poleri pacallamu lino letu akhirat puang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.